Ne znam, mislim da čovjek kada razmisli o svojoj prošlosti i traži svoje korijene, to možda nije veoma u modi u ovom globaliziranom svijetu, jer globalizirani svijet, upravo sam i danas čuo, ljudi uzmu malo love i odmah se prebace avionom negdje na drugi kraj svijeta. To za mene je totalno nenormalno. Ali evo, rečeno mi je da umjesto da ideš negdje na večeru u neki restoran, sa istim parama možeš otići u neki drugi kontinent sa avionom. Dobro, to je moguće ako nađeš kombinaciju i ipak je to za mene nekako nenormalno. Mislim, ne znam, ljudi bi trebali imati neke korijene i putovanja nekada su bili, kad su se dešavala, veoma značajni epizodi u jednom životu. Ne znači putovanje negdje u Aziju ili u Afriku, to je bilo velika stvar, rijetko se događalo, inače posebnim ljudima ili koji su imali neki posebni život, recimo tako, o kojima su drugi možda pričali i sa nekom ljubomorom. Danas svi putuju, svako je bio u Kini, svako je bio u Africi, svako je bio ne znam gdje na mjesecu, pa ne znam. Korijene su izgubljeni. Ima dva načina sačuvanja svojih korijena. Prvi je dobar, drugi je loš. Inače se događa kad se priča o korijenima da se pravi neki šovinistički nacionalizam, primitivizam i to je veoma loše. Onda ako je to tražiti svoje korijene i braniti svoje korijene, onda bolje da se ti korijeni iščupaju. Ali, evo šta da kažem, nikada čovečanstvo i svijet nije imao neki svoj srednji put, recimo tako, neku svoju mudrost da bi čovjek znao ko je, šta je, odakle dolazi i da neki način isto biva otvoren prema drugima na universalan način. Ne, mi imamo inače budale koji same sebe vide svoje pleme i koji ne mogu da vide dalje od svog nosa, ili imamo neke ljude koji ne znaju ni sami oni šta su. Na primjer, moram da priznam da ja sam ne znam, nemam pojma šta sam.